Kakinhon yule akai Khadsaw-Phra Mixed Martial Arts Dojo kabadai na Mairang East and West Khasi Hills District kabadon hapok kalama jang ka Meghalaya State Kickboxing Association kalayok Khur artli kita kamarupa bat artli kita ma hakalumpung yule akai 4th Open International Kickboxing Tournament kabalapulong ha New Delhi KD Jadhav Indira Gandhi Sports Complex kabazdang naduk kasyitarik kurempang bat kut hakasantarik kurempang arjar arpusan. Ki Samla ki bayo Takma ki kentup yung Melvin lingdo mar Shillong ubayo Takma rupa ka Samla joviality lingdo kenchi Takma rupa usamla abbante mar banyang bayo Takma tama bat usamla saki bansai nongbri balayo Khur Takma tama. Karkum ka kerwok balapha do coach crowd jutang kharsentiu ulai tu bikini ki kena ile akai balayo ban Khur medal hakate kalumpung yukura kidei ki bala pentebet yala de hakajaka ai jing hikai Khadsaw-Phra MMA dojo bala hikai da u bat kum u coach crowd u coach ula penpau ka jing sngongu iki kemi ki kpa jing ki kena bekilong kinong ai men sim ye ki khon ban mi shakmat hagi kam yele kai bat kila kershan ru met bat men sim bat kum ju ru ula ai kublei ki riu pa kinong shong shnong ka Mairang baro ka we bekila kloi ban ai men sim lang iki Samla ka dong ka than jong ki bat iki kat tu kat ningut ki bala kloi ban kershan lem ha ka jing lut kentup iba beltester rani sordar shnong mission iba lawan war ibalong itrai ka Khadsaw-Phra college iba equator lingdo nongrang bat kongsan ye MLA ka Mairang constituency ba met ba lingdo bat iwe irang ba Samla ibam shimla kwa ban penpau kerteng.